Es la hora. Solo tengo 15 segundos para hablarte de las ofertas que todos los días encontrarás en Amazon. No te pierdas aspiradoras... Nagragsakin aya Tidwa puso Agin na yan ayat Aglinlin na ilo Kaisut kapapagkan Yuyeng ni karayo Tati kawan kinapudno Nga ayan-ayat ka Puso ay asi kapay Tabi ng iday Anusak nga itagay Ut-ut asumamay Awanen siling-lingay Mangitagay Anusak ket iturak Kastatin kaimpay kapay Tabi ng iday Anusak nga itagay Ut-ut asumamay Awanen tiling-lingay Mangitagay Anusak ketiturak Kastatin kaimpay balay Diyak makatalna. Agtugawag kay tawa
Saludsuden ka, tintayan mo biyag ko, tigamit imbaga, mabalingkan Halo kada kayo amin kakabsat. Naimbag nga rabiyo amin nga wantil labas na. Sila siyamlot, karne, isa. Agyamyawan na kada kayo amin nga wanti labas na. Thank you kada kayo amin na po. Merry Christmas. Hello to Ezra. Sino? Ni Melanie Uganisa, ni Apo Ruby Galapon, ni Melanie Antonio, ni Manang Angelina Cortez, Ateya de los Santos Montawal, ni Melo Jane Tolentino, kastamat kin ni Hamad Alaybani, ni Arceli Lizardo. Da kaya na po nga 11 million in the house. Thank you Apo iti panagbubuyayo. Nagasat nga rabii bigat malem yo amin. 13 million in the house. amang guyugoy, mangguti-gut ta ayat mo, nukas pagkarigan, saludsuden dagit ti tao, agapuken ayat. Thumbs up dan ko na nakakabsat. Hello to Karne Baka. Nagimas si Dayon. Nya si Dayo kano kakabsat Karne Baka pa. Talaga nga mayat. Aglalo no ate bulalo na ako mayat kakabsat. Bulalo. Iti sida kanon da Manang Angelina. Ang sida kami ti Karne ti Baka. Mangan tayo pa'y kakabsat. Mangan tayo. Alani mas nga pa nagsad na ating Melanie Uganisa. Inya dato ikukuna na dato ay. Hello to Hamad Alaybani. TM ato ito Pangilo Damser. Thank you ko na ni Hamad. Hello kada kayo amin na po. Happy watching. Naragsak nga rabiyo amin. Ano sanda ka po nga ano sa nyo tiyag dengdengog mga na kayo po nga 11 million. Hello ka kada kayo amin ko na ni Kati Escalona Canto. Ateya Nicole Beltran de los Santos. Thank you very much. Numay panggit, lita, ayat. Ayan, nagpipinta sa po dagiti Sonsonata. Ayan, nag-iimasid si Dayo. Ikan lamlamos. Ikan kada karne kakabsat. Depend. May samso, ama katulog, numay panggit, itakin, ayat. No sigas. Patalastas hatid sa inyo ng tinggal. 15 minutos de descanso. Numay panggit, itakin, ayat. Paano yung sarang gamin tatay ka makaturog na ka siya ka agsasaw ka makaturog ka mo ta nagsoya-soya ab na mo ta. Hello to 2020 gayaman nagmet ken ni Ezra Ortega nga maki tong kini Manang Angelina. Soya abe meten sir makaturog ka mo samotan ka na nga. Umaykan, abalayan, Agsasala kayo pa lang nga balayan. ipapasta ti ags, Salan ganggayan tati nagkal di anak ta balayan. Oh, Ezra. Abal si dato yun
dagiti non-copyright CPR kakabsat nga sunsunatay sagsagot ko ta kayo amin. A puso kindan ang May baysan. abalayan, abalayan. Kanto kag maong uman. Makaturog nakpay nga manganon ko na ni Melanie o Ganisa. May kan sister abalayanta, nagabalayanda ka na. Naranyag Amasakbayanta. dagiti anak Nakta. iso dati namnaman. Naragsaken na talina. Nabungbunga a pamilya. Daytoy abulan, daytoy metla tawin. Nagmaseta sa kadagitoy abukbukin. Daytoy abukel, isuti dungdungwek. Tinartaripatok, tinartaraken ko. Ninabayag at tempo. Ibitin mo mo, dagitoy abukbukin. Nagsabong nagbunga, pangludat aga diwaran. Simangtet kang diag ko. Alaka na kayo amin apo, mangantayo pa medyo ikwak pa lang iop ko dahil camera na. Agdengdengag kay lata na po iti agkakapintas nga sunsunata. Thank you kada kayo amin nga wanti labas na. Mangantayo pa ya po. Ayan mo asa nga, agukad kamampay. Analda, naslag abituen, di ka mangdwa-dwa, di ka garukin, aguliban ka. Tari gagay ko, napudnuken ka, napudnunay, nga awan pirituel na. Denggen anong anyan anak wataskan maduyugoy riknak nuisemot may matanga rizat tuok pipusuket maawan sikawan sa bali nanak paggayuan di mo kunay na tuy ayat mangitulbo siksikat pagduyusan na ito'y riknak ng puso tuy ayat kuwala patek ang nanayon indat tanim sana bareng-bareng natalingin. Isem mapagkabiyagan amurmuray dagito'y mata Ganisot magagas, mangyuliwat uy kaunggan. Isem maduti sa wena, ada isem mamakagura, ada isem maray awen na ka, yan isem mang pagustukin ka. Uray adaming kanya karigat, uray painuag kupong tuta, uray painuag paspasog nudak, noyas man nagriknag mapagmayat. Isem, umisem ka man biyag ko, lalawagang man tuy barutong ko, taisem mo, isut mangay ayo, day tuy pusok ngapnuan tilindo. Sa pulen, adayuda pa'y lang kanyak tanakin. Tano siyak tay kunang mabingag pa'y laing sumapol kat sa bali nga inka ayaten. Nuni ayat tisap sa pulen, adayula unay ngemgu tigutek.
Ngano siya kay kunami ay di ka dua-dua entas sikan kulay ingat ay ayaten. Manong tay kayar arika tas may sa asabong kadipay nagkurang tano puro sa Madina pay oras makel tay asagot ket man nasanas. Amuk adi tay kayat arigam kas may sa asabong aka babangwan. Ingkan puro sem kada ito'y dagunak katay walag su adi malasanas. Querido cuñado, sé que este año te hizo un poco más cocinillas. Tu familia me contó que... Indengam man uinas kainka katmang rikna kadagitoy ngaun unoy inka agumaw gawawa amwem ngatuy ayat rimusin gapukin ka. Tasika awan sa bali inayawaman daytoy rikna. Apay day talakin agmayin tas mang dua-dua wenno impagaruton sa Arab rabaken ka. Saan biag ko tunasin kay dua-duam taawanen ti ay ayatek no dilaeng siksika. Kastoy man gayang di agaya daytoy alubong anyan adayag di kaunggan anyan aragsak tuok tibiyag ket malipat Di putidin siya di nagaya daytoy alubong anyan asanta. Man apagbukat arosas mang tadresa tuy kararwa sikaken siya inta aging layat day tatramen ragsak tibibyan di problema inta malipat musikaken siya ket aging layat. Naragsak tibiyag ken kasasad dakamaten tay panagkakapsat anyan apintas anyan aragsak no sikaken siya ket agayan ayat ayaten dayawen ken ilaga amin nakakapsat nga adat ituyag-yag ket no kastoy tiin kay amin ipamatma liwliwadi agresat ragsak adin kumarsaat ayaten dayawen ken ilaga amin nakakapsat nga adat ituyag-yag ket no kastoy tiin kay amin ipamatma liwliwadi agresat ragsak adin kumarsaat liwliwadi agresat ragsak adin kumarsaat.
Nagsamit ket din aya, di mo niyaya. Agim mamadi, santo metla gundi, agsadag sa baruko, nagsasaine. Ket salud sudan na, yagkusisya kadi, tiin kay ayatin. No may sanga antaw, adi kaya kita, di man di makain na, amang paspasungat ken ka, napuna panamkunana, nga agpaspasugnod, ket kabulbulon na dainon kanilen, iimon niya. Daytoy saman, tiragragsak ko, apambaram, ngagpalpalalo, yan tangay tahin karik, iti napudno, ajak tunes mantiagayat, ingganat tungpal to'y biyak. Dagiti abukbuker nga imasetas ko, awanen ketawandan nga mauray ko, tanag tubod amin ngem pasig anagango, nagbalinda aminen biag ko at sabidong ko.
nunakurapaya o manayen na liwliwat no sika kay mabuibuya saldato'y biyan linglingay na kaday ti puso siksikat kadungo-dungo o manayen na bang arko tapintas mo Lupay na nunguday to'y langa Umanay pakaragsakat Nuday ta ayat mo kanya Di marsaat liw-liwana kato'y kararuat siksikat pagsamakeda pagsadsada pagtakling na biyag day to'y biyag nagkari ka kanya kasi siya tulaeng tiin kapat-pat gen ngem apay itatanda gidi karkarin inka naglikudan naulpit ka puso naranggas nga ayat siya tay inka inkulbo agbabawi akong ngem anyat mabaliket isut gasat ko luwag ti agarubos malmal day ti puso jak mailusulus tuli ayat ko piman inka nagang angawan sanat binaybayan kasto'y gayang yayat na ulpit na ranggas ay pa'y tigasa nuad kapay kasing nakaray ayen nagsubli ka kaniya ading dila mabalik asya kung ti ayate yang tangay kapne kamo kinadalus to'y kalikago Manong di na mabalik Ayat mo't isabalim Tao bingak palaeng Jak may pastrek dito'y nakem sa ngalenta ni ayat anak pusatsa dintuket manasanas isu dinaken kinapitas upang munday ti puso kararuaken naken ko ikut ang masirana tagmun kasta di marsaat Tus canapés con Filadelfia, una deliciosa manera de disfrutar de la Navidad. Anak pa idumat ulpit sawem manalan asikat sapsapule taday tuiti magko limo aya mangeg baybayan nak amay dadanes lipatin ka dito'y panunod ko ngin ka
kanu ayan. Ti panang lipat ko ken ka, tanay siping kameten, dito'y panunod ko. Liw-liwana ka, dayto'y puso. Ay naulti, binaybayan, nakunayan. Naglikod ang payen, ti sangit ni namnama, ngem at dantual daw, ni waya-waya. Keti kariken kaken bisa patapay pinalagda. Naglabas, tinasintaw nga aya, diag kupas. Di karin-karita, di marsaa, natibker ti singgaluk ni ayan. When diag ko siksikat tiliw-liwat, amin ko ken puon tuy biag. Sanggir ko silaw katuy matat, ragragsak ko liw-liwat ko biag tuy biag. Balikas ko day tanagan mo, tayong pagarok munsa Asya tay pumanaw ngem saan ta saan. Saan ka baybayan, tayin kari sikat pagpasagat. Ang sanit kabiyak ko, tay balikas ko day tanagan mo, tayong pagarok munsa Asya tay pumanaw ngem saan ta saan. Saan ka baybayan, tayin kari sikat pagpasagat. Kay siray, may tama-tama makalinglingay. Tanuboy buyaik, biyak ko day talangam ket ayat ko ken kanti jak magawidan. Ragsaken unaran niya gabituen, ayat ko ken ka di kaman paayen. Italimeng nak di tanay sudin ket ayat ko ken ka dinton mamaliwe. Apaman nga inkay siray, kay tama-tama makalinglingay. Tanuboy buyaek, biyak ko day talangam ket ayat ko ken kanti jak magawidan. Ragsaken unaran niya gabituen, kayat ko ken kandi kaman paayen. Italimeng nak di tanay sudin ket ayat ko ken kanding ton mamaliwen. Italimeng nak di tanay sudin ket ayat ko ken kanding ton mamaliwen.
Nag-inom kantay Halina kaya ang makita Kandat mong sana tayo Laksing kayo Yan mang waswas ka din Lukas uno daigdig nadaan Anak kasarapan Tay napigwang nasutay siya Gustuem Tujuan Tay tripit ko Ano sa titen Agas Yan mula kita Panunod mo Malaglagit na to Nagdaang Sukiman tayo mas narayan Adyak ang muti na kay kapuan Di nagpayen kaya't amakika Sabi kong mutila Adyak ang muti kapuan Hello, ayan na po. Kumusta kayo amin? Kalkalpas mi, nga nangan. Kalkalpas tayo na imas. Hello to Marjorie Leste. Sure, thumbs up dan. Ni Manang Angelina Cortez. Nalpas kano jay na imas ko na da. Nalpasen sis. Ayan, siyempre. Idipin nyo no ko kami. Lumangan kayo din na imas. Idipin nyo tanuhan da makita da takakangkanan nyo na imas. Nananam kano dagiti 16 million in the house. Happy watching kada kayo amin. Hello to Frederick. Kumusta kayo dita Los Mawelos? Mantay man na puti Mandarin. Iti malem napipindas na kiti sonsonata yung ay sagsagot tayo po. Agyaman na kiti pa nagbubuyan ni Apo Tarakiti Amyanan. Hello Tarakiti Amyanan, kamusta ka Taraki? Dagiti 17 million in the house. Agyaman na ka po. Nabayag taong nga hantaw na karamanti na imas ko na ni Manang Angelina Cortez ken ni Catherine Escalona agpada kay laki ni Catherine ama nang hangal nabayagan nga nakaramanti na imas karaw ko na ni Melanie Organisa amo kada kayo amin kakabsat nga OFW saglalo kita awan ta alakay na tada OFWs ang kayo nabayagan nga ang kayo nakaramanti na imas. Kastamat kini hello Glenn, kumusta ka Glenn? Nakaramang ka na imas ita kwaitan.
Tungtan na kaniko. Di ba tatitabon na datay naitabon tayo ubingon? Hello kada kayo amin kakabsat. Ni Kati, uri ni Kati, nabayagan nga nakaramanti na imas. Apay awan met agpukpukawin nga abangers ken ni Tim Tawataw. Apay nga tan apo ko na. Agpukpukawin ni ti abangers ken Tim Tawataw. Nakaturog dan Marjorie, nakataturog dan. Nagtipo abangersan. Siyempre di nakaring pa lang apo Kuwait, Saudi Arabia, Europe, dagiti ilangan ng tinakaraing nulo Hong Kong kada Singapore, nakaturog da na po Canada, kasjay kakabsat. Nasudi anena sampagitaan na pusasa si kaawan sa bali tingkari aliw-liwag dito'y lubog. Amuyo kakabsat tatal daw busy ito mo tibiyang. So nga kumusta dagiti nangabak di kalman. Sigurado madamdama wonon to no bigat. I-send ko paludak kakabsat. Ay madana ka na po. Tapos idalang mo ton nga mapaludan. Ikantun paging sasana nagpapanbiyag ko tiyag kanibusan. Ni Melo Jane, ni Arceli, ni Joanne, ni Hamad, tapos ni 3020, ni Frederick, ni Evelyn talbo. Paludan ka tagituyin. Ayang kakabsat. Happy watching kadagiti amin nga 15 million in the house. When nga dading may ko na na. Glenn hanpay manong 3 years sen ken intabon day tayon. Kano pay nata? Pay nakaraman ni Glenn dong kano tinaimas manang Angelina talo tawong kano. Sikawan sa bali tingkari aliw-liwag dito'y lubog ingganat tumpay Uray siya kuna mo ni Melanie Organisa. ayat sinta yem sika Happy watching kada kayo amin. Merry Christmas. Kakabsat ken kagayem. Padaanan yun to into no 25. Rabi iti 24 mami. Di ba ti into no Noche Buena ti 24. Di ba kakabsat awan ti trabaho yun ti 25. Ag live na to apo iti 24. Rabi ti 24. Mga 8 to 1, 9 to 11. Palubos na po Diyos into no 24. Dagiti iti Noche Buena kakabsat ken gagayem. Depende no yan to ti paglayback no liwliwan to no YT to nga napipintas kakabsat nga aglive nak to ti YT liwliwa page tapno ti kasta ka may mayata po iti panag babadang tayo ti tangatang nga mangpasangbay iti Noche Buena yaka mo nun niya ti luton ni mami may nga Noche Buena baka lechon nga tausaw na delikado. Ada work ti 25 sir, animal nga amo, awan holiday ko na ni Melanie Organisa. Ayang kakabsat iti 24 rabi iti 24 sakbaya po nga Noche Buena. Baka 9 to 11 ag-live nak to ti page kakabsat. Siyempre mayat to. So agbuya kay to habang nga kay pay makaturog to. Ape di ba? Ag Noche Buena kay mo di takwa itya. Kasano mo dagiti amo yu dita mahilig na mo nga Noche Buena uno Noche Buena mataan niya ta. Noche Buena latati minatang kakabsat ken gayam. Di takwa it kasano mo ti style ti kwayo. Ha 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 ha. O na italechon nga taon ko ni manang Angelina Cortez. Lechon nagtulatan ni mami man
natabtaba nun ni mami may ti malechon tanalulubog mo siya basit ti manteka na. Wala nag-live na to ti Rabi Manang ti Noche Buena sakbay habang to nga agluluto kayo iti handayo iti Noche Buena mga alas 9 ag-live na to no medyo makaluto kanto mutan. Pero ti kasta ka siyempre pasungatan tayo abot ti panakayanak ni Apo Diyos nga iti Noche Buena nakarintan to di Pilipinas siguro no parbangon dan tumutay. Hello Glendong ikam ti picture to data account mo awang picture mo na chiko na hello to Ruby Pigalapon I get day off nak to no 25 madikayat tir muarti 25 taper mi nga po school tao jay Kuwait City ay delikado no kwa agrai rapay lang ti COVID dita kakapsat hang kayo kadi nga mapamaki yung dungsil kadagiti aglalaok nga lahi dita tabakano hanyo mamunusin no ti agsaksakit ti COVID agpaspasyar no saan maalisang kayo so nga napimpintas tapno safe kayo diyan kayo latabalbala yun iturog yung malmaluman ta ada pamigsayo iti kabigatan nanto manin no pasyar makasatsarak ka menos gasto pa no kwa gumatang kayo lata ti meriendain yun ti 25 on ta idayon agbuya-buya kayo kadagiti page nga sat nalpas ti day off adu tatapay dito iti adda COVID na sir iso nga Jackroom Warty 25 una po siyempre nagigitad duma nasulpang damo dalaw ti aglalog iti lalakay mo niya tita malanglang abyo masabsaba yo makatandaan na narigatan umingat manin supay kanyami dito umungat kanumot dito ayam may apo dito naripit iso nga umungot kanumo ito ay po iso nga medyo rumigat lata po ti panagbiag adu kanu ti kuana adu kanu dagiti cases ditoy iso nga nadimi mo iso nga naka maskara kami lata nakaputing liwa mi makakwapay kitin makaumapay nga nakaputa ingiwa mo marwam pay datang ngiwa mo baka damdamain to no mabalingay katunti aputing ngiwa ton ko may kawan tunting ngiwa ton nagadu nga doktor ito'y kalkali nga nakaput kakapsat ton kagaya nakapu dapak na dangapag na ading lina when adan picture mo congrats ko na daman naman ang Angelina pa da picture mo una daw picture yung magpaisaw maturog ti ubra dito manong no 25 so pa napimpintas Glendong gumatang kalat ti kanumon iti 24 idamon mangkan at least kukumpay datang nagpasya-pasyar ka gasto ka pay napimpintasan when nga rod umingat manen ko na awan met sumreken Rumwar Tenerife awan sumreken Rumwar Tenerife kaano data de Frederick akong kunada garod nga kasla ma-lockdown sa manin dito ikot barbarang ano saan when ading lin ako adda curfew alas 8 arabi dito kuha man ang alas 11 dito 11 tirabi inga na 6 ko na ni Mami May tatalaing news ayawan ti Rumwar konsumer manin dito yan kaano ti Rugina garod jakpay nakita ti news
Baka ti rumwar lang man na po dagitay mga gumatang iti kang kanunda. Na? Panagtrabaho man nagubra ka daglalaok. Mga kamelatan na po ti spaghetti kada makaroni dituin nagadong sardinas mi kada aton. Tuna. Imbaba ti 10 p.m. to Imbaba 10 p.m. to 15 days Mangorgi Friday. Yeah. Ay Imbabada 10 p.m. 15 days Mangorgi Friday. Imbabada. 10 p.m. Terginan, iti curfew hang 11 Okay. Unang kono Biyernes, Huwebes ni bigat 18, 19 tapos 15 days mabutan na ti barutawan. Awanan ti kamkampanada, awanan ti lalaok iso nga ito yung kalatang agbarotawon balbalayan. Kapilitan mabalinto pa yagawi. Happy watching. Hello Lin Domingo. Dito yung ading alas 8 rabi awan makarwaran. Apo nagsapam man ng telas 8 rabi kaya nasa 1 alas 7 masapul nga sangkot ka balbalayon. Alas 8 ti rabi ada kaya balbalayon no alas 8 awang magmagnan. Ito'y nagkakayo no ko talaga nga ada curfew talaga kakaywara po ti pulis iso nga apo nagsapam man ng so nga rumor kay trabaho yo alas 6:30 nakadanong kay balbalayon. Siyempre narigat apo dito yung sir natusuda uray adda curfew agwardalata kono ni Hamad Alaybani. Batam latan aglalo no nyatayam mo atayan ti Arabo no nyatayam mo. Nohan laka nga Pilipino dagi jay okay lang no Pilipino tuso-tuso ko apo awan sakit ka. Awan ti curfew ditoy kwaitin manong unlimited ti agwalayen no ti Biyernes. 8 ate Lina rumwarnak pa lang word ko. Diyak mo di Pilipinas no madamapay lang mati bagyo ay ti tuto dun sa dijay. Aglayo sa mo dijay yan chon. Agtutudo ka no dijay Pilipinas diyak mo no nagsarda nga na pa. Awan lupak ti Paskwada dijay. Agtiluda dito diretso pagbaludan sir ko na po. Balod ka tingka agpa makwaran din pagbaludan sa bagay man ng social team mabalod dito Europe pakanunda baka naiwas si kanunda. Daniel Sig Channel thumbs up dan host ko na ni Dan. Hello ni Daniel Sig da. Hello to laman ng Lina Domingo ni Lin Domingo kastamad kini Daniel Sig Channel ni Lina Cortez nagladaw lepas at trabaho muna ading may no alas 8. Hello to manang Ruby Pigalapon wan sir awanen ti curfew dito quiet ngem bawal ti mapan mangan iti seaside ta adu iti basura nga kakaiwara nya bagan. Hola, kumusta na? Hola. Kumusta kayo kanam? Hola, gumanda. Kumusta kayo apo? Kumusta kayo api? Baka irekomenda nga amanin madi makapantaga Laguna apan Santa Cruz.
Nagrega manin Venga. Quieto. No sigas. No, ay, yata, no, Sabakay Martes metlaeng ket di ati di. Hello, Balong. Hello, kano Balong ni? Hello, Balong. Kumusta ka, Balong? Merry Christmas. Merry Christmas. Aguni ka ni. Uncle Glendong. Kumusta, Uncle Glendong? Uncle Glendong, kumusta ka, Mega? Uncle Glendong, kumusta ka? Aguni ka, iti ka ma, ito ka. Uncle Glendong. Uncle Glendong. Uncle Glendong. Lendong. Kaya iti kita amne, Uncle Glendong. Ubra Uncle Glendong. Akan taka mambalok. Mira, tú puede contar? No, tú tienes que canción en cole, ¿verdad? Feliz Navidad. Tú. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año natividad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish lang Tama-tami ka no. Uncle Glendong está mirando contigo. Uncle Glendong. Kumusta ka, Uncle Glendong? Yeah. Si hola. Mira, hola ka nun eh. Hola, nakita mo, Nicole Beltran, nakita na data, hola ka into do na. Hola, kuna na. Nabasa na. Ikot-ikot man eh. Ikot-ikot man eh. Nya di ikot-ikot. Ikot-ikot man eh. Kuna na. Agkantakan abalong guwapo, kuna ni Daniel C. Ikot-ikot kuna na ni Marjorie Leste kakapsat. Mabayin ni Balong. Wala kayo man ta agi kuanak ta agpa-present kayo kanu ta agpaikot ak kanu ti dua kin ni Mami May ta iso kanu ti mang sponsor apo ta mang paikot ti si duang nga 50 ta sponsor isuna ta hanak mabalin nga agpaikot pa apo ta jak pa nailod dagiti dadumang inababakyo iso nga agi sponsor kanu iso na ti duang nga ikot-ikot abang nga pagurayan tayo apo dagiti nga duwa nga oras ko nga naka live iti YT channel ko nya present kay garudon ta paikot tayo beti ka balin apo nga kuana iti sponsor tayo ka ni Mami May agi sponsor ka kapsata barbara into no mga bak doon iti sponsor na ay saludumbay gura kayo ata iset ko pay ko narigat iset ko pay title nya katata Wednesday live kakapsat kini kayo lag present kita akon yan ad ko na nakakapsat di mo na ngayon naki-present kakapsat ni Daniel C. Di Daniel C. Daniel C. Sumaruno ni Atea de los Santos. Atea de los Santos kakapsat. Atea de los Santos. Atea de los Santos. De los Santos kakapsat. Kumusta po nagtibimanyas ka no? De los Santos. Ayan. Sumaruno ni 2020 apo delikado dito ni 2020 kakapsat. Baka mangaba mo ni 2020 dituhin. 2020. Ni 2020 ko na kwakait na arawarte nagan na. Di mo binaliwan ni Manang Angelina tinagan ng kwarto. 40-40. Next, kani Lynn Domingo kakapsat. Lynn Domingo. Niya po sa bali mo tipi pang kutuyin. Lynn Domingo apo. Lynn Domingo kakapsat ken gagaye. Lynn, apa nga pon Domingo mo tan?
Lynn Domingo. Hello, Lynn Domingo. Lynn Domingo. Ayan. Yan, kakabsat. Lynn Domingo. Apingag. Yan. Lynn Domingo. Guri kay apo ko nagko dati kwak. Yan. Ni Manang Angelina Cortez. Oh, ni Hamad. Data ni Hamad. Hamad Alaybani kakabsat. Hamad Alaybani. Ayan, kakabsat. Madama nakagiyan. Enter apo, Sino? Ni Manang Angelina Cortez. Angelina Cortez. Yeah? Hello, Chenny Lover. Happy watching, Chenny Lover. Thank you for visiting in my LS. Thank you very much. Thank you to Chenny Lover. Hello to Manang Adelina Portuguese. Adelina Portuguese. Adamot isuna apo. Portuguese. Adelina Portuguese. Hello to Chenny Lover. Happy watching, Chenny Lover. Ano, malapit ka nang matapos, Chenny Lover? Chenny Lover. Happy watching, Chenny Lover. Si Chenny Lover. Chenny Lover. Host, nakapagod mangisda. Oo nga, ako, kahit hindi na ako mangisda, nadadagdagan ng 10 kada araw. Arceli Lizardo kakabsat, delikado datoy, dagiti ti agapak nga nagnagan. Lizardo Arceli, yan, nakanaganan, apo. Host, Monica na, hindi pa, kakulang pa ng 1,000. 1,000 pa ang kulang, Chenny Lover. Hello to Ate Ruby P. Galapon. Bagnang. Ruby Galapon. Galapon kakabsat, madama nakagiyin enter kiti nagnagan nyo. Sino pa ni Dian Castillo. Dian Castillo. Dian Castillo. Dian Castillo. Galon po ba? Hindi pa, Chenny Lover. Chenny Lover, pwede kang magbaba ng bahay mo. Madaming bago dito para mangisda ka. Pakiusap ka na lang. Ayan, hello to Lorna Domingo. Hello Lorna, happy watching Balasang. Lorna, dapat ada anak mo Lorna. Uno Balasang kapay lang. Una tahampay nagbaliw tinay piliadom ni Lorna Domingo lata. Mega shout out sa mga bisita, kung sabi ni Chenny Lover. Hello, Lorna, meron ka na Lorna. Sino pa itawan tinagan na dito? Edric, no? Ha? Hello Marjorie Leste. Verati. Leste. Marjorie Leste kakabsat. Sino mami? Ni Irene Lacson. Irene Lacson kakabsat. Happy watching. Irene Lacson, happy watching po Irene Lacson. Lacson ka sa Lacson. Okay. Hello, naabakan na Sir Sil niya. Nabaakan. Lorna, kung ano dasawa mo, Lorna. Dami name ko, Lorna. Hello, Irene Lacson. Ayan, sino pa yung putiwan na na dito? Igunin. Okay, roll call. Hello to Manang Adelina Portuguese, Hamad Alaybani, ni Marjorie, adatatay ni Ralph Grayson. Pangalan, Ralph Grayson. Adamo ni Ading Glendong. Ni Glenn Molina Gayam. Glenn, kumusta ka? Buya ka pa ilang madamdama, paturog ka madamdama, Glenn daw.
magsababay. Hello to Lorna Domingo Kakatawa. Dato ya po dinggan nyo. Daniel C. Atea de los Santos 2020. Lynn Domingo, Hamad Alaibani, Angelina Cortez, Adelina Portuguese, Chenny Laber, Arceli Lizardo, Ruby Galapon, Diang Castillo, Lorna Domingo, Marjorie Leste, Irene Lacson, Ralph Grayson, and Glenn Molina kakabsat ken gagayem. Dahil apo iti nagpalista. Hello, Ma'am May Urita. Merry Christmas and a Happy New Year to you, Ma'am. Pimana mo na panagidang. Nagidang magbubuya. Ngatan tikas ken ka nabukelen. No nabukol ang arod ko sikog. Hello kata kayo amin, Natea Nicole Beltran de los Santos. Atea Nicole Beltran, Atea Nicole Beltran de los Santos. Atea Nicole, dua na gana. Kastamit ken ka ading Marjorie. Host dito lang ako hanggat matapos ito. Thank you very much for always watching my LS Chenny Lover. Sana sa hinaharap mabuo mo na yung 1,000. Pero alam mo, Chenny Lover, ang problema ko dito sa mga na-upload ko na videos dito, mahigit ewan ko, parang 200 mahigit na videos. Ang dami kong CPR dito, ewan ko kung paano na to. Hello to DJ Kevin J. Starman dita Milan, Italy. Happy watching, DJ. Host dito lang ako. Marjorie Tay Pascuacon Mamay Orita. Papaskuan na kanto no, agawit ka di Pilipinas. Umumya no, agkikita tayo to di Pilipinas, halanga dito Facebook nga personal. Pwede ka amumudyayan nyo di sangha. Hello to i-delete mo host. Ganun ba? Lahat ng kung yung mga CPR na video i-delete ko lahat, ayaw daw niya i-mute. Dami 116 yata ang na CPR sa akin. Sayang. Kung i-delete ko yon tapos mamone di menos na yung WH na, ganun ba yon? Shout out DJ Sir Roderick. Hello to DJ happy watching DJ Chenny Lover. Paano kung marami kang na CPR na video na i-upload? Ano ang gagawin ko? I-delete ko lahat? Pag i-delete, di nabot ka na yung WH ko, di mute lang. I-mute lang daw. Suro naktuman na Frederick tagi-mute. Nicaragua. Hello, katagati 19 millions in the house. 280 videos. Iti na i-upload ko po dito YouTube channel ko. Graman nagitikan kanta tagiti contestant ng one sir umay kay to bisita iraman no aduti pakalapan nga ikan. Basta iraban no ayaban ngata. Wun ti balay da mami may dijay nanapatan. Dijay nanapatan lang. Hi to Daniel C. channel. Kasi tanggalin ka rin ni Lolo ng mga oras katulad sa kaibigan ko. Kasi tanggalin ka rin ni Lolo ng mga oras katulad sa kaibigan ko.
Iranam kunak kumakuna. Hello, Ralph Boyson Bangalan. Yun nga eh. Tatanggalin niya yung yung oras, yung WH. Kung 116 na CPR na nai-upload ko, tapos wanin. Mahirap, Chenny Lover. Nakabitin ang aking pagkamone. Hello, Grayson, nagapuang bossing ko na ni nang kami bossing tarakit yamyanan. Hello to Ralph Grayson Bangalan. Ralph Grayson Bangalan. Boy, ay apo anya sindam bossing. Nagsida kami ti Bagyo Beans nga inadobo ni Mami May ni kanati karne sa nagsida kami ti adobo nga sobrami tayal daw isulatan ata handa mo nakaloto ti balatong. Makita mo yan sa YS, tignan mo sa content. Oo nga, nakita ko nga. Nakita ko sa YS. Nakita ko, Chenny Lover. Ikaw, Chenny Lover, marami ka bang na CPR na video mo? Kasi mga in-upload ko kasi noon, yung mga kanta ng mga contestant dito, dun sa Ismule, madami yung mga nai-upload ko na naka-CPR pala yun. Hindi ko alam noon eh. Kaya nag-upload ako for future references or remembrance sa mga naging kasali dito sa singing contest, kaya nandun lahat dito sa aking channel sa bahay. Hello, wow bossing, nagutom ako ko na. Bagyo Beans, nagimas nga ini ka na pa iti oyster sauce na. Wala na akong CPR, dinilit ni Lolo. Kung may CPR, i-delete ni Lolo kaagad. Pag nakamone, i-delete ni sampo dinilit niya. Pag naka-CPR, i-delete ni Lolo kaagad. Bali, eliminate niya lahat yung mga CPR. Bahala na siyang mag-delete. Present, Eliani Domingo. Yan, Eliani Domingo. Present, Eliani Domingo. Ganun ba talaga yun, Chenny Lover? Pag CPR, automatic i-delete ni Lolo. Erlinda Pueblas. Hello, Erlinda Pueblas. Naimbag nga rabiyo amin kakabsat. Manang Angelina. At ay naka-open ni DJL. Naka-live iti Radio Z. Radio iti Baguio City. Naka-receive ako ng email ni Lolo, bawal akong mag-CPR. Hanggang ngayon wala pa naman akong na-receive na message ni Lolo. Naka-receive ako ng email ni Lolo, bawal akong mag-CPR. Automatic dinelete niya, sabi niya. Yung mga ina-upload ko, Chenny Lover, na mga videos, nandun pa, hindi pa na-delete. Erlinda Domingo, Erlinda Pueblas, Eliani Domingo, Ralph Grayson Bangalan, Ate yan Nicole, Glenn Molina, Ralph, apay dua mo tinagamon na Ralph Grayson. Delete tayo ba isa?
ibig sabihin, allowed ni Lolo yun, bossing. Ewan ko kung sabi ni Kenny Lover, pag CPR, automatic na si Lolo siya ang magde-delete. Pero yung 281 videos na naka-upload dito sa aking bahay, hanggang ngayon meron pa naman hindi pa na-delete, kaya hindi pa naman namone, pero ewan ko kung ano ang gagawin. Do allowed niya. Oo, allowed niya. Kung allowed, automatic hindi niya i-delete. Pero pag delete na, ang ibig sabihin ayaw niya Bamover kung yun ang ano. Kasi nga, sir, haan ka pa'y nakamone. Si Kenny Lover, hindi pa naman yata nakamonetize. Hindi pa nakamone si Kenny Lover. Pinang-or na kakuman, bossing, urayhan umpay nga mone. Pag na-monetize, i-delete niya. Pag i-mute, di madedelete. I-mute mo, di madedelete. Ganon. Pag ma-monetize, i-delete niya. Pag i-mute mo, madedelete. Pag i-mute mo, i-delete niya. Pag i-mute mo, di madedelete. Hindi pa ako mone. Pero sabi mo, pag CPR, automatic aalisin niya. Pero ewan ko. Sabi ni Frederick, pag mamone, i-delete niya. Pag i-mute mo, di madedelete. Bamover kung i-mute ko. Kung alam ko mag-mute, mas maganda kasi di pa monetize. Pero pag i-mute mo, Frederick, mababawasan ba ng WH? O yun pa rin? Anda magaktuman na kita YouTubers kakabsat. Nagitin na nga to tibalbalay na. Mas maganda kasi di pa mone kung ano. Kasi ito nabigat sigurado apo nga malak ti 83k yun. Hindi yun pa rin ang WH mo kasi sumunod ka. Hindi yun pa rin ang WH mo kasi sumunod ka. So, ang ibig sabihin, Frederick, ngayon, pwede na akong mag-mute. Oo nga, 10 yung dinelete niya, pero hindi ako nalagasan ng WH. Ayun. Yun ang gusto kong malaman. Gusto kong mag-mute o mag-delete, basta hindi malagasan ang WH. Kung sakaling i-delete ko o i-mute, at malagasan ng WH, wala na siyempre bababa ulit yung WH ko kung ganon. Ayan. Maraming paliwanag yung mga kaibigan na dito, si Kenny Lover at saka si Frederick isurong naktumanti ag-mute. Amoy kami na po timang tultulong kanyak dito ni DJ Kevin J. Starman. Iso apo timang great research no kasano iti panaga pamayak tapno ti kastalaeng hanak makakasipiman nga kakasi na nga live ito LS na nga LS kakabsat tapos malagasan o nya mapending iso na kasina mat kakabsat no talaga kasi tigasat mo awatom kunada. 19 million in the house. Happy watching everyone. Kita man naman ti tao ti kuana. Kasi gayam ti style na po. Ala. Kenny Lover, ikaw magaling ka sa computer. Kung may time ka, hayaan mo na yun sa'yo yung baka okay na sa kanya kasi yung sa akin CPR talaga kasi di ko alam kung bawal pala.
Kasi nakikita ko doon sa content, pag public sabi niya, may doon sa opposite niya, public pero CPR claim, kung sabi niya doon. Tapos yung mga walang CPR, non-CPR sabi niya. Ewan ko kung ano ang gagawin ko. Inton mamoni cancer, mabalin kanton nga ag-mute when no ag-delete ko na ni Marjorie Leste. Ba mo ver, i-mute ko to no ag-delete nak barbareng tapno tikas ta syempre i-delete mo tatana po no i-delete mo dagiti ka hanak pa nga na mone di bumaba nga bubabati WH na ket uray ko na po no nya ti decision na anya man na po di decision ni Lolo iso ti masoro ta iso ti boss. Happy watching kada kayo amin kakabsat ken gagayem ala ko ilang ti tilang masaokon ananusan yung lata po iti agi play kadagiti content ko na barbareng laeng maalakon apo iti 4K iti kabitan nga panawon ta into bigat sigurado nakpalubos na po Dios 3,000 nga nasorokan 3K nga nasorok tatatay bigat ko ti amuting ni matwan na po 98 ay 99 kurang lang may sarap no usaga so tingin matwan na iti WS ko tatay bigat iso nga adua po ti agi play nga tumultulong continue mo ti biyang lalo datoy cellphone ko apo bumaniit naka-open lang ta ati may isa kadua na datoy TV sino pa iti awan nagan na dito Daniel C. To Mami May, happy watching. Inton mamone ko na imbaga na tayin. Hayaan mo na lang yung sa'yo, baka okay sa kanya kasi yung sa akin, CPR talaga kasi di ko alam kung bawal pala. Aguma ni Lolo nga agikat, aguma tayumet nga nag-build ti oras kanana. Una agikat tayo, agikat lata, build ti oras kasi lata. Nag-apply nak medium sir. Nag-play nak medium sir ko ni Eliani Domingo. Thank you very much Eliani, uri ni Hamad, uri ni Arceli, ag-play ni Manang Angelina da kayo amin apo. I-play yung uri mamindwa nga oras lati may saldaw at least makakontribute kayo sa nga pulong agi-play iti sa duwang nga oras di 20 nga oras da yun. So nga thank you very much sa apurehan nyo dengdenggenan ilo volume nyo latan agad to latamatan nalpas. Okay, good night ko na ni Ateya Nicole Bertrand. Hello, thank you Ateya Nicole Bertrand. Ugure ka pa 5 minutos si ka Ateya ta isali ka dito ayan tikwan pada sa man spin the wheel. Naka-play ngem naka-mute ko na naka-play ngem naka-mute kasano dadya ay naka-play ngem naka-mute i-play yo ore naka-mute ka na tirigat na dati ko ang kumuna ipantay nagan ni Mami Maysa may urita may saludum may biway pagwapo awan met makwarkwal tayo ay saludum may diway. Hello kadagiti amin na po nga 21 viewers. Tiro Melanie Organisa sir ko na. Tiro ko rumabiin alas 9:01 iti dito Santa Cruz Tenerife Spain. Aman sir na mabalin off mo jay speaker by latang agi-play. Kasi jay pampamayak sila dato yun naka-play so na naka-off jay speaker na. May isang account ni Mami May naka-open nagpapanag tulatan. Tatay pa ilang bigat dato yung naka-on. Pinanawak nga naka-on, tatay aldaw, nakaturog naka-on lata, iso nga
Nakadudag iti cellphone nga iyon on ko pati TV ka naglalaok tano lang umado kakapsat. Narigat nga talaga mo. Host kapag mamone ka na gawa tayo ng grupo para magtulungan tayo. Meron kaming grupo, ginawa bumili na ako ng saging, host, pagod, mangisda, laging lagas. Mas maganda na. Oo, ganyan na lang. Tignan ko nga mamaya yung ano mo. Pagbabaka nga ng bahay mo, Chenny Lover. Iso dahi tati mute no ada uged na jay speaker. So dahi ta mute no ada uged na jay speaker. Chenny Lover, tignan ko nga Melotats. Yung bahay mo kung meron na. Kung nakabili ka na talaga. Chenny Lover, kaya magbabaka ka nga ng bahay mo. Uray siyak sir, uray lang maloblobat ato isipik agpatnak ng naka-open na kita live mo matuturuga ko na na. Isasalang pa host. Akala ko meron na. Kung kailan maisalang. Ayan, mga kaibigan, ito yung mga pangalan ninyo. May Warita, Erlinda Pueblas, Eliane Domingo, Atea Nicole, Clem Molina, Ralph Grayson, Irene Lacson, Marjorie Leste, Lorna Domingo, Diang Castillo, Ruby Galapon, Arceli Lizarto, Chenny Lover, Adelina Portuguese, Angelina Cortez, Hamad Alay Bani, Lynn Domingo, 2020, Atea de los Santos, ada pinagan tatay nga may isa. Bukit pantyo. Ni Ezra. Waray no nakaturo ni pantay latat at damot tatay suna. Kawitan. Bago matapos itong taon, malasang na. Malasang na. Sana nga. Apuye, ayan dagitay sabasabakon ganun. Sasabon. Apayawan nagang ko Melanie. Now, itiro mo ko na si kagamit tawan na nagan na Melanie organisa. Melanie isuod nga ag-present kayo kung naktatay ka hanyo mo nga ikuka. Ayan, meron na Melanie. Ma'am Cathy es labon bailon. Kasano data? Hakas jay si kamo Grayson bangalan. Ma'am Cathy Escalona Cantor. Api pinagbabali mo mo ti Cathy Maribel Eslabon kini Gina Bailon. Nagatiaga kadwa. Thank you kuno niya po. Apoye nagrambel man nagnaganin ko ni Catherine dagayem ni Katita. Anong palara mo host? 50 pesos preload mag-i-spin tayo Chenny Lover. Talo dagarud sir shortcut talo na silang inawagak ko na. So puna ta. Catherine Eslabon Bailon ko. Maya mate. Hello kada kayo amin na okay yan. 50 pesos preload kakabsat. Bubulahin na natin ang mapalad na magkakalod ng 50 pesos para module ng mga bata sa Pilipinas. Biag tiwalay. Ayan natin. Awan betul datay ginakaw-karaw naman yun dagitay pagitay gam-gamigam ko dito yun ako. Ayan kakabsat, ready na kun nga mangbunot iti
nagasat. Swertehan, sabi ni Sir, final na ba yan or texting? Testing. I-testing natin muna. Testing. Malmalday, tuy puso ket malmalday. Tigasat ko Testing, Mike, hello. Ano ipakita? ay Tapi di na ipakita pa, nagkaro dato yun. sinaon sinig siguro unay. Jagpay lakit sinubot idi agayan ayat kapay. Daniel C. Daniel C. Adyan eh. Daniel C. Daniel C. kakabsat iti into do na. Testing. Awan na balasan Daniel C. Ay po, matesting man nga tataon dito yan. Ko na ni Catherine. Hello kada kayo amin na po. Happy watching. Thank you very much. Testing kini Daniel C. Ni Daniel C. kakabsat na testing. Yan, na testing ko iso na. Iso Orimwara. Daniel C. kakabsat. Ayan. 20. Umay ka, banyas. Kung naman ang Angelina Cortez. Grabe testing palang met ko. Okay, dito final kakapsat. Narigat tiag testing. Wapay no ba barukay bagam ka balasang ading testing ng tamang ko na mga road. Testing ng tanagsikog. De kapilitan nga inlayon yun. O di lang mabalin. Saan? Host, lakihan ng bahay mo, sabi ni Chenny Lover. Oo, Chenny Lover, ang dami na. 1,550 yata na nadadagdagan ng kada araw. Kung pwede lang sana na mag-donate ako ng mga saging ninyo para mabuo na yung 1,000 yung magdo-donate po ako. Jak may pastrek dito'y nakem sa ngalenta ni Aya. When abosing mayat ti testing ta makita no nabintas when no guwapo lahi na ka. Testing mo nga rod. Testing ta no napangiton. Ibabawi kong ko na mga rod. Kas lati na buyak tataya po DJ ayan ti binuyak dito YouTube. Napinikot na tay lalaki. Tatak nagkasar ti huwes. Gaputa makaisbo tay lalaki ko. Judge, pwede bang time out muna? Agree tayo tatang dati babae. Apay, basketball da ito ita. Adapay time out na. Donate mo sa akin. Gana na. Ayan, Erlinda Pueblas. Pwede bang time out muna? Ang palang madamdamati kasar ko na na. O hindi basketballist. Hindi basketballisto. Hindi basketball ito, sabi. Aglalao ko na naman ang Angelina Cortez. Okay, final. Kakapsat kan kagayam ka na yun. Nganganin akong malpas ti 2 oras kakapsat. Okay, first winner kakapsat kan kagayam. Sino nga ta po iti mapagasatan nga mga bak iti 50 pesos preload nga sponsoran ni Mami Mai iti dayto nga oras. Final unspoken words by Ryzen. Hello Ryzen, happy watching Ryzen. Pagka unspoken spoken words. Unspoken ka na. Unspoken word. Naulpit nga talaga. Mano tao host. Wala ka bilang yun, nalakalang dato ito, basit kayo eh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. Siyak man final saan lang ka di nga testingan ati Roleta. 23 kakapsat. Alagadan tayo. Sino pa po iti sino pa po? Marinel Rawatos. Awan sa pa ni Marinel dito ya. Marinel Rawatos kakapsat. Sayang. Marinel Rawatos. Marinel Rawatos kakapsat. Kung ito inayong ko kababain.
Nakita natin ni Noawan pailang tata talaga nga bimanyastan ati Ruby kon. Rabin sir ko na da. Okay lang. Kumarintar ni AJ. O AJ basi lang nun. Dalang nabatbating mano atoy. 22 minutes ba datoy? 22? O 20 minutes. Sabay pagkadanak. Kapang pangatok lang sir ko na ni Marinel Ruatos. Uy, kumusta tayo dugol mo si ka Marinel? Naimbagkan? Naimbag ni Senyora Mon? Hello Marinel Ruatos, naimbagkan na atay dugol mo, bimasitan? Yeah. Hindi ba? Baby? Baby Samos? Umpisamos? Okay. Okay, kakapsat. Lawang na yung datuyin. Yung may paibaga na Edricon. Melanie, ikidemulatan tamay sa